Dumelang ke a le lotjha ke a le tsamaisha go semela ka Dr. Magabo ke rata re dire reading ya rena le kgono tšatšing la Mokibelo le la Sontaga re bona gore na melaetša re hwetšago ke melaetša e re botšago eng ke se kgethe dikarata tša ka ke na le the 5 of swords ke na le the 5 of cups ke na le the 9 of pentacles ke na le the 2 of pentacles. Okay, ka buša ka ba le karata tše pedi tše le gore di tshwere melaetša ya go tšwa go badimo ba rena ya re be an open channel, engwe ya buša ya re teach and share. Okay, melaetša ke le tshwaretšeng yona ya yona beke yona ye e le go Mokibelo le Sontaga. Ke botšiwa ka batho ba ile gore ba bile le di-challenges gona mo bekeng mo kgwetšago e le gore mohlho mongwe o ka no ba bile le mathata a ditšhelete, o ka no ba o ile wa ba le go kgakgana le batho ba bangwe, e ka ba batho ba o šomang le bona, batho ba ile gore ke ba leloko la gago baagišane jwalo le jwalo, ba motho e le gore a o mo tsebe. Mara ke botšiwa ka ntwa e le gore e lwile gare ga beke, e ka no ba e ile ya no ba dikgakgano tše di-simple mo e leng gore le no kgakgana fela ka dipolelo, e ka no ba e le ntho e leng gore mohlho mongwe motho a ka no ba boletše something mo go wena ya se go tshwara gabotse, wane kwa bohloko o iteka mo pelong wa se mo confronte, wane kwa bohloko o iteka mo pelong, and ebile e ka no ba le dikgakgano tše le gore ke nnete go ile go ba le a confrontation. So ba re yona ntho ene e diragetšego well e okwišitše bohloko. Well le ge le gore ntho o e diragetše goba e le gore mohlho mongwe the fourth back motho o ile a gapeletša gore a lwe back gore a rute batho ba a lesson. Akere nako ngwe motho wa o rumula, akere wa no kgomola motho la ntšwa pele ka o rumula, batho ba se ba bitša ke dimphenya-šilo, o le a o lebelela bona o ka re o lešilo, that is why a tla no phela a o kwera ka mehla o bona wa go moka wa o kwera o tshegiša ka batho. And go ba le motho e leng gore nako ngwe wa fila gore wa tsare keng this is enough, I need to fight back, santse ke rute motho e lesson gore unrespect. And to fight back does not mean gore o tlo lwa ka matsogo. Ka nako ngwe ke ino batho bana gore o nna fase le motho wa motšara wa tsare keng wena moketekete o rata go dira 1 2 3 4 5 and ntho e so ga ke e rate kore go lebeletše ga o ntlhomphe kore o bona o ka re ke lešilo, tseba gore a sena lešilo, you need to stop doing that or else ke tlo go bontšha the other side of me mo e le gore o phutha this person o mmea mo setulong sa gage, akere a tlogele kore motho ya o dirang ya gore o bontšha motho gore o motho o need respect, ga se wena lešilo, ga se gore go kgomotše o lešilo, motho o santše a o hlomphe. Ke ntho e le gore o kgotše le gore e bile ntho e le gore e diragetše ka tsela e nngwe. Yes, nako ngwe you are forced to do this just for gore batho ba o respecte, a se gore o rata dintwa, akere and a se gore ka mehla motho a o rumula o swantse o no kgomola ka kwa la re ke nnete batho bangwe ke dimphenya-šilo, go kgomola ba bona o ka re o lešilo, ke batho ba le le batla o dira setlela. Ka nako ngwe ebile motho wana o kgotše le gore a se ntho la gore motho wa go rumula, ke ntho la gore motho maybe wa go manipulata o kore o treatanyana ele ka setlelanyana so lešilonyana so mo e le gore o phela ka go tlhalefetša, o phela e tla go wena a nyaka a demanda wa mofa, mara when it's your turn to demand ga go tsebe goba motho e le gore o tla go wena ge fela a nyaka something ga a sa nyake selo ebile ga go tsebe, akere then a kgotše le gore o ile a gapeletša gore mafeletšo bo mmotse motho gore no wa tsare keng wena ga ke rate mekgwa ya gago, o tla go nna ge fela o nyaka 1 2 3 go se nyake selo ga o ntsebe goba o tla go nna ge fela bo meketekete ba se gona ka raphelo ba gago, ge ba le gona ga o ntsebe o ntreata jale ka letlakala, ke tšona dilo tša mohuto nowe. So and then when coming to tšhelete wa kgotše le maybe o bile le mathatanyana a ditšhelete here and there, akere but ba re tseba gore o tlo a tlhola mathata wa tšhelete, o tlo a tlhola, o sa tlo a tlhola ka gore tšhelete ya tla ka raphelo ba gago. And then ke boela back o ela ya go argue le batho, well o ka no ba o ile wa ba le di-arguments tše di itseng, akere those arguments wa kgotše le gore le ge le re o ile wa di wina ka kala gore you fought back goba mohlomong batho ba o tloga o ba boditše tšeo ba boditšeng tšona, o tloga o ba beile madulong a bona gore ba tseba go hlompha, ba tseba gore le wena o motho o tshwanetše ke hlompho. Mara le ge le gore o dirile sowe e le kgone batho ba le ba nyamile ba swabile o ba boditše taba tša bona ba išitše tlhogo tša bona fase, but ka mo pelong wena ka boswena because ga se wena motho wa ntwa, ga se wena motho wa ditshele,
ga ona po thabile o re shotsa keng ke ba swinne you are feeling very low o ka o nyamile kore a ona le thabo ka pelong because of what happened a ona le thabo le ga teng lo ka khotlo batho ga so ba confronte but whatever they did ba jwetse moya wa kore moya gore o kinyatše moya gore o seke wa ke hlompha moya gore o ke pone o le lefela fela ke ntho ba ijwetseng ka pelong ya gago so but you need to make sure ya gore moya o wa tswa swantse o defeat moya o because moya o tlo leader to your downfall o tlo re ka mtlha swantse o dire selo wa phela ke potsa gore I'm not good enough o tlo re swantse o ye felo le le itseng o kopana le batho ba bangwe ba bantsho batho le ra ba o tsebe o khotsa ba le ditlhongo e potsa gore le bona they will see the other side of me le gore batho ba le bona ba e bone tseba gore batho ba le a se ba bone a se ba bona le ntwe mpe ba e bone mo go wena ke batho le ba bone le tšedi botse mo go wena then ba le mona and then go ba le ka o ke please ka eng ka gore ba go nyenye ba go sotle ba try go make her happy gore ba try gore bona ba feel happy mara mo le gore ba bone gore motho o na le selo se seng se le gore rena ga rena sona se le gore ra sellela go na le gore ba batle go wena ba congratulate ka selo sona go le sona and then ba tšee that good energy from wena kore o ba spread ka lerato ka energy ya go e botse bona instead bona ba dirang ba feletša ba ilwa le wena ke di negative energy ka mokgwa di sepelang ka gona so mangelo a molaetša ke gore don't feel very sad, don't feel very low, you are loved by the universe mangelo a ba go rata ebile ba go protector so wena ntho we o ske wa khotela o tja like the grudges o kore o ba le letlhoyo le la ka mo pelong ya o ska dumela batho gore ba o rute gore o be motho wa ba le letlhoyo no e ba motho la wa letshego wa lethabo ka mogotloetseng go ba ka gona but o ska wa dumela batho ba go manipulate o ska wa dumelela you because the minute o dumelela ntho mohuto ke yona ntho le re sa tlo go destroya o ka sa gona go focusa o ka sa gona go nagana straight o ka sa gona go make the right decisions because go na le ntongwe le re e ka mo gare ga pelo ya gago ene ga e nyakege ya go distracta ya kore ya go tshwenya wena ga o e bone mara ya go tshwenya go bona gore batho ba ke phela le bona ba na le mogolo wa go manipulator ba na mogolo le gore ba ka tlaetša motho ba na le mogolo wa go moka motho then e ba away from those people ba o ruta mekgwa mongwe a o se tsebalege ba tlo go change wa saba ka mokgobe go le ka gona wa thoma ba a different person motho le gore mangelo e ga ba monyake okay ba tlo ba bontšha gore tšatšing la lekgono o ka fila o le sad wa fila o ka re o alone don't be sad yes le go dutse o ite o nnoši ka montlong ka moki go sena ba go era go sena batho ba bangwe ba leloko jalo le jalo o ska fila o ka re you are alone you are not alone wena ke potse gore ke dutse ke ite so ke yona chance ya ka e botse ya gore ke kgone ke kwešiša gore na ke motho wa mohuta mang ke tsebe gore na ke mang ke ya kae ke yona nako la gore o nne fase o planele for tomorrow o planele for your future o planele leto la gago le le gore wa le sepela leto la semoya leto la gago le le botse ke ntho ba inyakago ke khumane wena ka bosona mo pelong ya gago ke thate o le wena motho ke respecta mmele wa gago mmele wa gago a be a vase e botse e tletšeng ka kganya ye le gore ke vase ya mangelo a gago vase ya badimo ba le gore ba mo leseding ge vase ya gago e se ga botse e tletše ka darkness mangelo ba ka se kgone go batamela ge vase ya gago e tletše ka fear mangelo ba ka se kgone go batamela ge e tletše ka bopelompe e tletše ka hatred e tletše ka di-grudges mangelo ba ka se kgone go batamela find peace within yourself leta ke re sa go e tšhweu bea e glass of water gaufi le yona o bolele mangwele a gago and you will see o rapele o tla bona o tlo kwa gore tsa ke now I'm feeling very light and I'm feeling happy wena khotsa o thabile sa tsena thabi checking but o ditse o nno tšhe ka montlong go fetša le ja music la o ratago o opele lona o bine le mangelo a gago o bine le badimo ba gago and then ba bolela ba di blessings di atla mo go wena well ge di tla di blessings tša gago di tlo tla ka bontšhi and o kana wa ke kgwetša ile gore ka nako ge di tla mo go wena you are all alone it's okay you are not that alone o ka ba o sena batho ba bangwe but tseba gore ka nako eno we o tla ba o enjoya tsona di blessings tša gago mphufutšo wa phatla gago mangwele wa batla ba ena le wena badimo ba batla ba ena le wena ba tla ba celebrate le wena you are not alone
so o ska khotsa o le motho le lore o tshaba go gore let's say motho ba ona ba thoma le gore ga ba o treat ga botse o tshaba go ba botsa gore lena ga le treat ga botse because o tshaba gore ge nka ba botsa ba ka tla ba bona ka re maybe ke ba rogile or something le ke tlabe ke ba botsa ga botse ba ka tla ba ge nka ba botsa ba ka tla ba thoma go furalela ba ka sa nyaka ka re ga circle ya bona wa khotsa le wena o no rapeletša batho bale ka bophelo ba gago ka positive energy ya gago ka spirit sao se se botse wa ba rapeletša le ka le bona ba o dira gampe mafelelong ba dirang ba gore ba šilafatša moya wa gago ba šilafatša your soul ba šilafatša mmele wa gago ka di-negative energies di-negative thoughts di-negative things tše ba di bolelago so o ska tšhaba gore no batho ba nka ba botša ba ka sa nyaka in the circle and then I will be all alone ba botše it's fine ga ba sa o nyaka it's fine mangwele a gago ba na le wena ka nako tšotšohle and mangwele a gago ba tla go romela batho ba ile gore ba na le pelo e botse ya go tshwana le ya gago and then se seng gape ba go botša ka giving go fa tšhelete o ka no ba o sena that enough but wa encouragewa gore e re go sepela o ya shopong o kopana le sengwana se senyane mola o tše something nyana 10 cent nyana ranta nyana 2 ranta nyana o mofe over 10 ranta o mofe tšeo tla re ka malekere ke ntho le gore ba inyaka kore ba nyaka go bona o fa someone something so ga o ntse o fa ka mokgono we but ba re e fa se le gore o kgona go se afforda o ska fa too much ene go ska re o fa ba ntela gore ke nyaka gore batho ba mpone gore na I'm generous nna ke lokile nna ke a fana ka tšhelete no it must be between you and that person and between wena le modimo wa gago ba re ka go fa o tla fiwa okay and then ke na le karata ile gore e tswa go badimo e re be an open channel ba rata gore o be an open channel gore o be an open channel mmele wa gago o swantse o regard as a vase ene santse be vase e botse vase le re tletse ka ganya o kgone go invite mangwele a gago ka bophelo ba gago badimo ba gago ba ba le go mo lesedi ba ka se kgone go tla mo go wena ba bolela le wena ba go botša ditaba ba go guida ba go protector ge mmele wa gago e se e vase e le gore e tletse ka ganya go ena le darkness mangwele ga ba kgone go fihla okay go ba bantši le ka no ba le le theletše video e le ka no ba le le na le spiritual gift and go tšele gore o na le spiritual gift sa a mediumship o swanetše o be a medium ke batho ba le gore ba bereka kudu ka re na le di-psychic mediums ba bereka jwale ka dingaka kore rena re le dingaka jwale re le disangoma di-shaman jwale we are psychic mediums because re šomiša di-tools re šomiša ditaola re šomiša tarot cards re šomiša dilo tše dingwe gape tše le gore re laola ka tšona mangwele ba tla ba re botša ditaba mo le gore re thuša gape le ke tšona kore ba re botša ditaba ba bangwe ba botša ka tsela tša go fapana ba ka go sebela ka tsebeng intuition wa kgotsa go bona ka third eye jwale le jwale go tlo dependa gorena gift tša gago ke tša mohuta mang and ge ke tšhola taola tša ka mola then ba dirang ba mpontšha le ka tšona ba ntše ba bolela le nna le ka ka nna di bitšeng wa ke le bala le bitso lele ba ntse ba mpontšha ka different nka no nka di bitšeng mara le no ntšhabela lentšu lele okay re na le di-senses kore ba mpontšha through di-senses ka go fapana wa lona nna ke na le di-sense tša mohuta mang re na le di-clear audience o re bitša di-class ya re na le di-clear audience a kere clear audience ke ba le ba o kwa ka mo tsebeng a kere balosi motho le o na le gift ya balosi ba mo sebela ka mo tsebeng ke yona clear audience ba bangwe ba na le clairvoyance clear knowing you just know things go tšhola taola tša go bana go botša fela jwalo le jwalo le o sa di tšhole ditaola ditaba tšeo di tla through division jwalo le jwalo o tswalela mahlo ba botše mahlo division tša thoma o tswelela ra buša gape ra ba le di-clear cognizance ra buša gape ra ba le di-clear sentience ra buša gape ra ba le di-clear empath jwalo le jwalo ke tše dintšhinyana so mola thutong ya rena ya mo sekolong sa rena sa semoya ka okay sa barking Gogo M School of Spirituality re bolela kudu ka tsona di-class jake
gore o kgone go tseba rena wena o na le gift tša mohuta mang kore mola re tlhalosa di-gift tša gago ka mokgodineng ka gona, and then ra go guida gore na go bula a gift e so, and then ra fa di-exercise tše re o swantse o di dire, ra go botša le tše o swantse o dire so ke le tše tlo thuša go bula di-gift tša gago, ke ntho e re dirang. So ba re e ba an open channel. So ga ba bolela gore e ba an open channel, mo kudu ba lebišitše batho ba ile gore ba na le mediumship. Mediumship ke batho ba ile gore ga ba bereke as dingaka, ba bereka as ba profeta, ke di-mediums. Mostly di-mediums ke batho ba ile gore ga a šomiše di-tools go laola go ba go profeta, kore ke batho ba le ba ile gore ba bereka le mangelo e straight, ba bereka kudu le mangelo e straight, mangelo e batla mo go bona straight. They are into religion too much, le re nka se religion, spirituality jalo le jalo. Mo e leng gore gantši di-mediums ke batho ba kgona bona di-spirit, motho o le kgona bona spirit ka matlho a mabedi, and then ba bangwe di-spirit la le ba sa kgone di bona ka matlho a mabedi, but ba kgona go di-sensor. O kgotsa spirit se la se le mo gaufi le ena kgona go sensa gore no, I'm in the presence of a spirit, ke spirit sa mohuta mang, spirit se se nyaka eng le eng, ke good spirit goba ke a bad spirit jalo le jalo. Ke ka mokgwa ile gore ba kgona go dira ka ona, ba kgona go channela di-spirit, ba kgona go bolaya le tsona jalo le jalo, ke tsona di-mediums. So ba re mo go wena ba re ge le gore you have this gift of mediumship, be an open channel. O ka no ba o sena this gift, but you must always be an open channel. Make sure gore mmele wa gago e ba a vase, once fela mmele wa gago o rekana as a vase le re tletse ka kganya, then mangelo a gago batla kgona go tla go wena ba go bontšha se sengwe, le ba ka kgotse le gore ka ka la o sena this gift, but ba tla go wena ba bolelela in parables. That's where you'll be forced gore o sepele o yo consulta mo consulta gona, o kgone go kwa melaetšela in details gorena ba ba ra gore ke dire 1 2 3 4 5. Okay, motho la a consulta le ena kgona go guide gore this process o e dira so le so le so, a fena step by step, wa tsare then wa ya wa phethela mangelo a ka mokgwa ba re phetha ka gona. Ba buša ba re teach and share, ba re instill, instruct, educate. So mo ba go botša ka kore mo ye this one e latile motho kudu, motho le gore o na le gift of psychic medium goba gift ya bongaka. Yela ka pele e be lebišitše go ba profeta le di-mediums, ye lebišitše go dingaka, di-psychic mediums, di-shamans. So ga o na le this gift, and then o make sure kore mmereko wa gago ke gore o fitlhiše melaetša mo bathong, and then ga o fitlhišitše molaetša o la, and then o kgone go guida motho la gorena dilo tše mangelo ba rego a di dire, badimo ba re a di dire, o santše a di dire ka tsela mang, ka sebopego mang, o ntse o tšwela pele go ruta batho ba bangwe. Go na le ka tsela tše ntši mo le re ruta batho ka gona. Gift tša rena di a fapana, ba bang gift tša bona ke tša go tšholela taola ka mokgwa re lego ka gona, ba bang ke tša go profeta jalo le jalo, ba bang gift tša bona ke they are more artistic. Gift ya gae ke gore ba mo file lentšu le le bose la go kgona go opela, lentšu le le gore ge ba mo fa lona lentšu le o swantše a apelele modimo, a apelele mangwele a gage, a apelele badimo ba gage. Mara ka o kala di-negative energies o tlo kgotse le gore motho la o feletša a apela dikošetše le gore ga di nyakege, they are too demonic, ka baka la gore go tlile lefifi ka raphelo ba gage, and then a le dumelela. That is why ba re wena ba re kgaogana le dintwa, kgaogana le mathata, bring up peace into your life, kgaogana le batho le re ba nyake ka raphelo ba gago, because batho ba we ba tla dira gore o tlo joine di-culture tše le gore ga di nyakega, wa feletša o dira diphošo go tshwana ba ba ile gore batho ba dirile diphošo. So mangelo a gago ba go rata tšatši la lekgono, ba go rata, ba rata go protector, ba rata go ntšha ka gare ga mollo wa diabolos. So that's why ba re kgaogana le dilo tšeo goba kgaogana le batho ba bue, le ge if o tla šala o le tee o se ka tšhaba go ba alone, because yeo ke nako yela ya gore wena o kgone go ikhumana gore na o mang, o kgone go invite mangelo ya gago ka raphelo ba gago. So ba bolela kudu ka sharing, go ruta. Ba bang ba na le kore o na motho mongwe kgotse le gore ke a teacher by profession, and a kgotse le gore ga se teacher fela by profession, but ke gift mo go yena, ke gift ya e filweng, kore ke teacher le gore o tla rega ya mapela a bana ba sekolo, bana ba sekolo ge chipilla bana ba sekolo kgotsa ba re o ka re nkabe skill lesson gona e thoma e seng e fela, because this is a gift mo go yena, kore ke motho la go ruta with patient, o rata mošomo wa gage. And then teaching gape ga e bolele ka go no ruta go ba mistress jalo le jalo, go ba go ruta as o le wena ngaka jalo le jalo, but it is more advanced. O ka kgotse le wena le skill se se itseng, and then mohlomongwe o dirile an engineering course, you are kore o dirile an artisan course,
so o tseba kudu mmereko ya matsogo go na le tse dintsi tse le ke talente mo go wena ke gift ba o fileng yona nka dira khosi o mara kgotse le gore ga se talente ka ga se calling yaka mara o ka dira khosi wa kgotse le gore it's your calling so o tlo kgotse le gore wena le gore it's your calling le o le gore ga se calling ya gage ga le bere go tshwana ebile le passional na o di ba mošomo le na ga o tshwana mo ba re bisha motho le gore ba lebeletse passion ya nago le yona talent ya ba mo fileng yona do it with passion ruta batho ba bang ka yona botsa batho ba bang ka yona spread the word ke ntho ba inyakago e bang le mafela mabotse a beke ke a le leboga thokoza